Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ivideo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubekela-ke nje ama-transfer umazi kwi-Betway Premiership sokubhekela laphaya kwigama gebhula i-Orlando Pirates kubikwa ukuthi-ke umdlali laphaya oyiwinga ngokudabuka ezweni-ke laseZimbabwe uDaniel Msendami ojoyine-ke i-Orlando Pirates maphakathi-ke nesizini edlule esuka kwiMarumo Gallants. Kuvela-ke indaba zokuthi usefake isicelo laphayana-ke kwezimnyama sokuba imbolekise kwi-Scotland FC yalaphaya ngakubo ezweni lakhe eZimbabwe. Kuthiwa-ke isizathu salokho ukuthi-ke uyabona ukuthi-ke kuzoba nzima ukuthi-ke adlale kwi-Bucks next season njengoba-ke kunama-new signings amaningi kangaka futhi-ke asezingeni. Impela-ke osekusele ukuthi i-Orlando Pirates ngabe-ke iyasamukela yini isicelo sakhe laphayana-ke uDaniel Msendabi ongokudabuka ezweni laseZimbabwe. Impela-ke amathuba amaningi ukuthi-ke lo mdlali-ke i-Orlando Pirates imbolekise laphaya kwi-Scotland FC esikuyona-ke iligi yakhona-ke laphayana-ke eZimbabwe. Yona update engiphethe-ke njengamanje, like ivideo, subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona la ngulethela-ke ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje-ke ivideo yethu asibambe la, nisale kahle.